ubani induna yala ubani induna yala kunokubanga uyabanga kuney'nduna ey'mbili le site yakwabani lena esime kuyo yakwandaba yebo uyiphi induna eyabeka abakwandaba la ngoba umdlalo sowakhothama kodwa singaphikisana mina ngikhuluma ngomuntu owabeka le site umphakathi lo wemphakathi lenene ngadi kuyahlonishwa lawo namfana uyazwana kuyahlonishwa la kuyahlonishwa la uyazwa akusikho lapha enidelela khona uthisha la lokhipha imvubu ngokuxebule ngemvubu bafowethu le site yabekwa bakwamdletshe le yabekwa induna umdletshe ngithi umphakathi lo khona la uyazi ukuthi le site yakwamdletshe yakwandaba sorry njalo nonke nomphakathi niyazi ukuthi kukwandaba la umuzi noma kwakuyisitolo kuphela kwakuyisitolo lokhu kwathi inhlonje esakwandaba lesi sitolo okay kodwa yona yakwandaba finish mphathi wami banqaba ngaliphi pho laba bantu ukuphuma esitolo sakini hayi bathi nje abayindawo ngaliphi ngesizathu sokuthi nje ilayisensi yabo le elapha ngaphakathi ayibizi bona okokuqala bizuba ibiza umuntu ontombazane nje wenzeka kanjani mhlonishwa ngicela iqiniso lodwa kuphela ngicela nje kulethe esikhulumayo ngicela iqiniso lodwa ngoba noma ngabe amaphutha bengakini sizokulungisa so ngicela iqiniso lodwa lo melithi kheqe phambi kwabantu ngoba ufakazi bethu lapha bese siyalungisa uma kukuthi khona iphutha laba ngakunini uma kukhona intombazane eke yabaqoma laba yakini nilikhulume lelo qiniso lelo ngoba isikhathi esiningi laba bantu ubathola begoloza kanje kunentombazane isuke iphakathi kuleyo nto leyo shonelini nje kwafika omunye wase-Ethiopia wafika waqonywa la qonywa intombazane yakwabantu kodwa bona umphumi singayibali-ke kakhulu kodwa khona yakwaqonywa waqonywa waseke enzila izingeno nobabundaba ngeshwa-ke washona ngenxa yokuthi-ke ubaba lo wayipholisa kudala-ke se-PS kakhulu lo ntombazane lo owaqoma lo mu-Ethiopian wabe sesebenzisa ithuba nje ukuthi uyabona ukuthi lo usegugile wavele wa-aplya la nge-ID yakhe then kwabe sekubuye kuhlalwa phansi-ke sekulungiswa leyo nto kwathiwa unikezwa-ke unikezwa 5 years after 5 years phuma intombazane untombazane ubani wayemnika u5 years endaweni yomuntu enza ubugebengu uye wayeyinika phela ngoba yayingasarenyiwanga phela i-contract wanele ukubona ukuthi umkhulu lona usehlala yedwa kusetshenzwa nonke nisebenza kude nonke ney'hlobo zenu usebenza kude abanye baba banali alright so senifuna ukuyilungisa-ke manje sifuna ukuyilungisa okay so ngasemasayidini leni ngasesayidini leni akuphi amaphutheni phutha-ke yileli lokuthi uma sekufika-ke manje-ke laba-ke laba bagoloza nendawo senze iphutha lokuthi senze isivumelwano nabo esibhalwe phansi thina uyabona-ke besiphelelwa nini besiphelelwa uJune 1 kulo nyaka 2006 kulapho-ke laba bathi-ke khona basayindawo khona so zonke lezi ikhathi niyabuya niyabatshela ukuthi amadoda sesiyayidinga indawo bathi abayindawo sibuyise emaphoyiseni athina amaphoyisa athi asithathe ummeli okay no akuyona i-civil matter la sambeni siyakhona sanibona madoda balekile ngekavele sanibona cha phela sosibulala lesi sitolo makukuthi akafuni kulokhosi sanibona madoda velani la ngicela ukuthi lento yabona lento njengoba isingelwe yini okokuqala ngizocela ukuthi kube nenhlonipho nani nabanikazi enizolwe lesitolo ayikho into enizoqhubeka nayo niyenze singaqedanga ukulungisa lolu daba so ngicela leyo nhlonipho leyo okay so mayebaleka ashone ngakuphi uphume ngemoto ahamba cha uhambe ngeenyawo isitolo usivula manje wasala ne-security lakho sengibashela ama-security nale kade lilapha security alisekho-ke manje
Selibalekile. Unele wangena lapha nje badisappear. Bavele bathi ngiyathatha esashona. Kodwa lo odayisayo ngisho ukhona la Uhambe ngapha. ngeenyawo, uhambe ngeenyawo washona le. Wase Ethiopia. Uhambo wehlala kuphi? Uhambe ngeenyawo washona le. Uhlala kuphi? Ulala ngaphakathi. So wenze ucela obani abangakwazi ukulekelela ubhuti lo nosisi and futhi ngicela ningathukutheli sisi ngicela ungathukutheli uma ukuthi uyathukuthela uhlale ekhaya ngoba lokhu kungalungiseka ngomoya omuhle ngiyakubona manje ukuthi uyadinga ukuthukuthela ungathukutheli uyangizwa Yebo. yeah ngicela ukulinde wena alright ngicela insizwa eyivolontiyayo ezithi zizobambisana ngubhuti ngoba akakwazi ukuvela nanxa kuba umthetho nansi insizwa isivolontiyle ezala endaweni insizwa eyiseduzane ngomakhelwane isecurity la kwabani isibongo eligada la ekhaya iAlpha iphi uphi umphathi wabo cela ungitholele umphathi wenkampani iAlpha cela insizwa abafethu ezu5 akuzukufa umuntu la nikhululeke vele nizofa noma ningahlala ningangeni kulento esikuyo uzofa vele kuyangcwatshwa nje insukwini la kungcwatshwa abantu abangekho kulento engikuyo mina so ke ungabe lokhu usaba ukufa uyindoda ngoba ukufa kwendoda kushintsha isimo uzongithumelela ke emkhaya wami leyo number leyo ngizomfonela manje bafowethu ngicela insizwe ezinhlanu ezizoqinisekisa ukuthi lesi sitolo asivuli asisebenzi kuze kube abanikazi baso bayavuma ukuhlangana nathi sihlale phansi sisebenze kusuka manje ngoba ngimela so njengamanje njengoba ngimela ngicela wena njengomnikazi wendawo ngicela uvale lesi sitolo ngoba indawo ngeyakho vala le ndawo bazoza bezovula bona uma wena usuthe kulungile bengaqhubeka noma uqhubeka uthi abaphume kodwa igama lilodwa kini nonke nini ningabangani balamakwerekwere nezo nibatshela ukuthi uphakela umthatha ade efikile uthe uphala umthatha bahambe manje ngoba ukungahloniphi lokhu kokuthi uhlale emzini womuntu nize nibone ukuthi kungani laba abantu kufanele sibaxoshe niyezwa bazogoloza bazohla indawo yomuntu eSouth Africa besuke eSomalia niyabona ukuthi kungani abantu bokufika kufanele behambe eSouth Africa uyihla kanjani indawo emphakathini unguwe wedwa kunguwe wedwa wonke lomphakathi uyavuma ukuthi le ndawo ngeyakwandaba kodwa iSomalia lithi lizohla indawo endaweni so abakwa Alpha sizobafonela manje Shona so insizwa zizohlala la insizwa zibheka ukuthi akugqekezwa la akwenziwa lutho kuyakhiywa behlale la ngaphakathi bephume behamba noma bephume sebeqoqa isitokwe sabo no angithi mina mangihamba bazovela so mabevela nibatshela ukuthi ababe beqoqa isitokwe sabo behamba kodwa sisadayisi lesi sitolo ngoba angeke ngisho ngathiwa ke wena baba usuyathanda ke ukuthi uthi abaqhubeke ngeke besakwazi ukuqhubeka bayingozi uyabona abantu bekwazi ukugolozela abanikazi bendawo bayingozi emzini wakho bafaka isecurity emzini womuntu ukuthi wena ungakwazi ukungena emzini wakho 082 yeah 945 7184 7184 nakhe kuphi nihlala kuphi semadulu kwesimsikude okay ngicela make kwangena iveni yamaphoyisa la ngingasekho cela ningithathele inumber plate yaleyo veni yamaphoyisa ningisendele yona yeah abacabanga ukuthi ngiyadlala amaphoyisa awu3 asebenza kwenye indawo engithe ngisebenza enza lo msangano awekho emsebenzini kumanje futhi hayi ukuthi azoba nediscipline azoxoshwa ngoba asidlali silungisizwe asizukureduce izwe go500 abakhishwa amakwerekwere akekho umuntu ozovikela lena nawe kokhona la ohlala uqamba manga ukuthi ungavikela amakwerekwere awulivikele phela ngibone manje anginakho ngikhona ngicela ulivikele manje ungalokhu ngichithela isikhathi nithi nivikele abantu niqamba manga nintshontshe imali mawuyintshontshela imali nje kulabo abantu zintshontshelele nje kodwa uma uthi uyalivikela awulivikele phela manje ngifuna ukubona mina ngoba sizukubulala izwe bafowethu ngenxa yo500 akusetshenzwe nazi ingadi akubuyele emaseyimini awungathenga uanyanisi awungathenga ubheetroot awungathengwa ucarrot izinto ezingaboli azingathengwa akuthengwa izinto ezibolayo kuphela asibuyeleni kulokho kwethu ngoba konke lokade sekuthenjiswa akukho akekho ongaboni yabo bosisi inqomo nibuye phela ngalokho inqomo udunana inqomo nize niyopho umuntu aqoma zeyosethela ngale kwale yantaba akona inqomo nijike endleleni nje bosisi awu valani ke la avalani la
cha hambani yofuna ingadi angithi kusesemini hambani ehluhlweni yofuna ingidi lezi eziwu-round ngifuna lezi eziwu-round ingidi lezi eziwu-round ingidi cela ndivale la insizwa ingasuki la nize nihambe niyolanda ingidi lapha ehardware insizwa ihlale nje la ilinde umuntu agijima ela edolobheni athenge ingidi eziwu4 nikhiye lapha nikhiye la niyazi nilanda umuntu onomshini wokushisela nishisele la ufaka ingidi la ngaphakathi bese uyashisela la utholana umuntu oshiselayo ashisele la negenerator ashisele la kuphela bazophuma ngemuva lapha balokhuza khona akasekho kumuntu olomphakathi ufuna ngene la azothenga yekani ukuthenga la ngoba into ezokwenzeka nizodla poison niyazwa nini uyezwa hey hallo anisathengi la uyezwa sengiqedile ukusebenza mina. Sanibonani South Africa, good evening. Ngithemba ukuthi bafethu niphilile, nibingelelwa mina uNtombi enhle. I don't have a lot to say. Ngale kokuthi siyabonga for the contributions, siyabonga for the engagement towards SACR. Iphumile i-podcast ka Budu Penwell no sis uMaduma. It's on YouTube. It's such a great conversation. Nje, shout out to Penwell for that. It's such a great conversation. Nice as Princey. I really enjoyed it. Nje, it's such a beautiful conversation. It's so well rounded and grounded. But angizele lokho la. Into engizele lana, it's something ebengade ningihlupa ngayo, but I'll just get to the point. I think I'm gonna make this video available to everyone. Sizoyishare nje. Nansi indaba. SACR, you guys know ukuthi this is our official new logo. We are so proud of the support to South Africans. Enisinika yona. This is your baby. This is your initiative. This is our official logo. But that's not the main reason I'm here. Angazi noma TikTok uzongivumela yini ukuthi ngenze lento engizoyenza manje. But ke here it goes. Kade abanye benu bengifuna lezi inombolo. Ngeke ngiyibize ngegama. But ke nazi inombolo. Tada! Njengowesithembiso, it took a while but we are finally here. Grab a screenshot wenze njalo, angeke ngize ngihlale isikhathi eside lana, but yeah, I hope ubonile nasa screenshot yenza njalo ke. Siyabonga bafowethu as you guys are about to contribute. Siyabonga nje wonke umsebenzi omuhle siwenzayo. Kwande siqhubeke sizimele, the people shall govern, and indeed we are capable of coming together and governing. Ngiyohleli ngisho ngithi being underestimated was the best thing that ever happened to us as South Africans, because la sibheke khona akuzoba lula but umshikashika sizowuphusha. I hope usithathile ke screenshot. Ungalokho futhi uyikhulumela phezulu nje sekwenzakalile. Kwande bafowethu as you guys are about to ukwenza njalo. Nginithembile futhi ngiyanazi for those who are in my inbox everywhere, join my board so that uzothola the latest updates ngayo yonke into esiyenzayo. We are going to be having imbizo soon and very soon. We are going to be having imbizo SACR imbizo soon and very soon khona la eGoli. Sizoqala khona naseThekwini siyeza sizogudla nje neSouth Africa yonke. Nje kusazoba mnandi bafowethu awalahlwa amathemba. Nibe nobusuku obuhle, ngiyanithanda kwande.